Chinga kense gendete ojengera liskuli abangina nigo munchini ya James Kimoni iyo kulige bugabana wa Nyamira sokire na kogokera emirimo y'abasubati bagwikirania amate. Kimoni ni gale koja kwana yega chinga kikirana somo yega bo masabo ase kanisa ya pepa abo morito ime yegwodi ya bugichore bunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira asabana kira Nyamira buna heranigo harachiye kugendera kulige kurugo kibugabana wa Nyamira. Somo yugo yubwa masaba nigo bwekiranwa no yo kabiro mu MCA hobo gichora Pyuto Manga yasema ya yoroke mogoko ye hobo mu barayi bagusi bahoroke chinga ki ba motarero mo seneta bi kaunti ya Kisii rijale nyongo muri kitofatira digisimba no robotirwa senchira yobika Ekerore tukoya rero rireriyo kubachengera abangina emeyense nigo emirimo y'abangina bagwikirania ase yamate egendrete kogokerwa mono umuinjinia James Kimoni oyogendrete kuriyo bugabana bwa Nyamira nigo abeiru murayo bwangu mono wesokya na guchengera emirimo eyo we begin with a lot of humility to celebrate our mothers. Mama Mungu, happy Mother's Day. Ditukori yari abami na waito na wakungu waito. Mwito tochokatwa wabarai. Mwito tochokatwa wajipisho. Mwito tochokatwa wabari mtu professor. We appreciate you and we salute you and we will pray for you. We will continue supporting you. Ensemo yende nigo muinjinia Kimoni akwanire igoro yo gusarika wechipara. Shida ni gani? Hakuna barabara. Igogo tema wale wasimamizi wa kaunti wajitokeze kwa kurekebisha kita na niruhusu niongee lugha yetu. Kibikara kita vilikuwa boda na naita nyama ya maambia tena yetu ona leo kwa nini baba na kuwa rosi jiororo lakini chakula ile tinyele leta wajitoke watoke kwa maofisi waende pale kwa mabarabara zile zimetengenezwa waone kama zimekuwa jua tumbo jango moja jua tena barabara ama jitali kote no ali barabara tira hivi ndio katika moja na Nyamira kwa kusababisha ndio kwa kusababisha tutamaliza hii okwana kurase kanisa ya pefa omorito imeye wodi ya bogichora ebunge ya West Mugirango nigo umuinjini oyo James Kimoni asingirira buna ere asabegete amaisaye na asekerugo kibugabana wa Nyamira na tarigo kya ko bamokonyi bo murayonde bwensi Kimoni ya bugabana for clarity kusema wasiwasi Kimoni tariko igimote bugabana Nyamira Ekero kerinya mingi kebuni ora kebage kera tirinya mira. Acho wale deputy abosigete abayete lasi ekokoro ke. Tari ko sumweti deputy jeito. Ase kanisa eyigabo igo nigo yekiranwa no yukabeire omo MCA obogichora Pyuto Manga oyo ensemo yaye orekana kogokiwa nobomo obwabarayi bagusi baorokya chingaki bamutarira omo seneta we kaunti ya Kisii Richard Onyonga asokomwa engora ya bene maiga yere gusiririwa no moibori to na ogete mutu wikirema aba usiba kiraina Chile kwa Richard Onyonga pole. Can you imagine Simbarati? Mwaboti? Usuno chapeti ulioleja nita onsi piba imogetua kana kwa Richard pole. Ekiro bali family ya Richard Onyonga ibako hagi jada bako sabusana biya mbali kura manene bako ramana akakiboya bali kutuma abantu nini bakobaita abantu bande tawuni yaje bali ubwanjani buli boroketie mbabubeki wetanya kama kulia aiga Pyuto Manga oyoboigo asengakeye ukorigia obo MCA bwabo gichora naboigo James Kimoni nigo basegetira basae kogenderera kubwata chikura asobonge eryo bachiye konyora ribaga ryo wechorera abarayi baganitie ina busokusana ingakoro si abantu barozana kubwatekura otabaratiki Koko ili atawoka na matiani kingi saine
Yosi ya Nyamira iliyeleta mwanao kuandikisha watu leo kuwale banda na kuandikisha chika jeshi kura jigo hiyo leti division of officers jigo hiyo kwa kutara kwa ngenda kwa kura. Hingo ripoti la Getembe Koraiga Bomorito eye gotoka emenye wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Jeff Atigad Yisemba.